gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Kasanuday ta, Inteng. Mapan ka manan ijay barangay hall anak kami suot. Diyak kaya tumisem. Na, inal daw matan anak kami suot ka. Kastoyak nga ron. Anya lang ti maibaga dagiti ka barangayam no kasta kamay. Ibaga da ati kayat da nga ibaga. Wala akong paki. Ay, Inteng aya. Apay? At dapay nga tamayat nga umasidagkan ka, gaputa kasta kamay. Hindi uray awan. Wala akong paki. Agpatulong dan tumutla da kita. Wen maray, hay, talaga nakaisamak nga inal daw. Uray no tipeng dagito'y doang ngipon ko dito'y sangaw, nakaisamak lata, hey. Nadlaw ko nga rod day taken ka, Maray. Sumungsungad ka pailaan kat nakaisam kan. Hey, amaw no asino tinangisuro kanyak nga umisam, maray. Asino nga'y, Maray? Ni badungkaw. Masapul pa'y ay ama isuro ti panagisam, may. Kitwen nga main, adda na duma-duma a klase ti isam. Nay, italaan na amok day ta. At dagayam na duma-duma a klase ti isam. Adda maray. First a klase ti isam, plastic nga isam. Kasano a plastic? Jay saan apod-pod no nga isam. Kahit anya nga ron ngay a klase ti isam jay permimag nga impakitam dagita na tipingan ang ipon mo. Dayta ti may kadwa a klase ti isam. Anya nga raod. Pod-pod no nga isam. Ay! Ni Kapitan day ta lumabas. Ay, Kapitan! Good morning! Di na kansama nang ngagtadipay timmalyaw. Adan sa ngamin tultulang ni Kapitan. Nagkunamag. Ni badungkaw, uray kanupukpuk kawanda no magmag na iji kalsada. No pansin lata, akas laawan nangagna. Aya! Good morning, Kapitan. Ape anak kami suot ka ngay. Kanayo nakbut anak kami suot. Itamla madlaw. Che. Ay, sa bagay. Diyak kaya ti makabkablawan. Ay, amin mo't Kapitan, kaya't na ti makablaawan. Si kalaang ti kasta I don't like nga ron. Ay, pasensya ka nga rod ano kinablaawan ka, Kapitan. Yes. Diyak mo't maibabawin di kablaaw ka. Babas ni Kapitan dita tersena ni Marijuana. Pinayapayak sa ak nag-good morning. Di nak mo pinanpansay. Nga may tulang. Tulang nga agpaysa? No sana tulang, di pinansin na kayo kuma. Ay, na yan day a Kapitan. Tanagtulang magkayam. Da kaminto pa'y nupukkawan may. Kit sana pumansay. Sana tumalyaw. Ay, tulang nga rod ang agpaysa. Ay, kaasim ni Kapitan. Waraw, umay ka man ditoy. Amay ka day, tataba daw. Apay, pudno aya, di madamdamag ko atulang ni Uncle Mount. Ha? Nagkunamot atulang ni Uncle Kao. Uy na, ano kasta makitkita may, saan na kami apansinay? Kasta ka day? No kablawan mi may, saan asumungbat? Kinapudno na. Sana tulang ni Uncle Kao, tataba daw. Saan natulang? Isnabiro lang.
Aya, Iso ano masabsabat niyaw? Talaga saan da kayo apampansinan? talaga gayam nga isnabiraw ni kumparik nga inteng. Maray, Ha? Wayne, imbaga mismo kanyak ni Kwaraog. Ay, pudno dayta. Kano oray je barangay hall. Oray masabsabat may. Di na kami isuman. Uray kasarsaritam. Wan. Dandani saan asumong bat. Paingay nga ta. Jak amo ah. Di na matinamaw ti umisem. Inteng, nangan kan, Dinak man damag-damagan. na, damdamagak nga rod no nangan kan. Jak kayat timangan. Jak kayat dyan lutob asidaan. Na, nateng jain lotok, adalaok na akarne. Awan mabiro ka akarne. Na, binirok mo pa'y, Una. Awan met pulos karkarmana. adamay. Awan nga raw ta biniro ko. Ay, kat, dayta ti pangkusko sila pam kanyak. Dinak pa'y mailot pun itinda. Imas asidaan. Ay, nuku mata umisem ka, di mayat ko ma. Tap na damat ganas ko amang luto itinaimas asidaam. Jak kayat to ubisem. Dayta nga rod kat. Dandani di mo pa isong batan dagiti sa ludsod ko kan ka. Nagado nga min adam damagam. Maminsan lang nga min ti damag. Awanan ti pasaruno na. Che. Na, apay nga min adi mo kayat ti sumungbat ka dagiti damdamagak kan ka. Ay, mabanugak nga ron asumungbat. Na, Pasarunuam tumanan. Nagadado. Masaduta ko. Kuya, manok ta amin, dagita dagita parangan. Katun mag... Nay. Nagaduda gaya mo na. Ay, siyempre nagagetak ngamin amang pakpakan kadakwada. Na. Mayat Apay akas tati isamaw, Mayat. Adaw titarakin tama na oktuyang. Una, adapay ijay likaw. No kasta, mabalin amang tiliwak iti maysa. Parchaw, Ay saan? Irigalo kini kumpare ka kapitan. taapay, birthday na. Kita man no umisam no rigalwak iti manaw. Aywan anya. Jak pa'y nakita nga imisam uray na minsan. Ay, darasam ti magdakwarog. Tani, mabisina ko. Uray siyang angkal, mabisinak matain. Paray! Aw, angkal, ni Tata Badong. May Tata Badong, apay day taigam mo amanaw. Nay, nakita mo dayam ko arag. Madlaw analukmag ka. nakalagwarog. Regalok na ito, ikan ni Uncle Mau. Ha? Angkal, nangagmaw. Oops! Regalong kanyak data. Abo, pis ah. Nay, mising kamatid paray. Iyawat mo ada gusen kanyak. Ay, iyawat mo kanikwaro. Ta iyawin na. Atoy paray. Ay, Ina. Oops! Oops, ay, nagdagsa na. Sa nga pulo a kilo na ita. Wow. Kahit para kini kumpare nga intay. Ay, iyawin tan kwarog ta ipapartita ka ni Antem. Magawid kami Tata Badong. Sige, kwarog. Thank you, Tata Badong. Amok itan. No kasano ang mapaisam ko na ita akong pareng. Kita man tuyang. Napaisam ko ni kumpare nga intay. Nagisam? Wayne, kasta unay ti isam na. Iyay intid ko amanok. Aya. Manok lang magayam ti mang paisam kinkwana. Kita umanlaang anya. Rumbang gayam amarigregaluan tapno umisaw. Ayos. Damagan man ka ni Antem no naluton ti manaw. Antay, naluto ka nun di manaw. dandanin. Ay, ibagam tapalok na nga naanala eh. Ta amagan no maperde ti pustiso. Antay, paluk nangam ka na laing. Tapnusan na maperde ti postiso ni Uncle Kao. Wan. Imbaga kaon. Ay, naimas ti manok. Iso ang maragsa ka ng ita. Hindi, pulos asaan ka nga umisam. Ha? Hindi rin ni galwan na ka ni Tata Badong iti manaw. Kasta mo na nga isam maw. Manok gayam.
Nalutaw! Eh, naluto ka nun ko, Arog! Oh! Angkal! Hoy, si Miyagay, napana ni di kusina. No kasta, kasapulan ang maregregalwan ni Kapitan tapno umisam. Wine, maray. Anya nga tama nga iti regalo tapno umisam no kasarita. Ay, kit mang panunod ka mo na, maray. Jak nga min nakita nga imisam. Ay, siyak. Kanayon ko na mapaisam. Apay, anya pa'y ayat ti pampanunutom nga irigalo kang kuana. Ay, nanabsuga ka. Wah! Nang ruge itay nangan ka, aging gaita tanalpas kan anangan, nakaisam kalata, intay. Naragsa ka nga, Rod. Angam no awan manan, tinaimas asidaam, agkusilap kan tumanan, nga ultimo pusa, kusilapam. Ay, hindi ko arog ngay. Kat no imbaon mo, amapan na ibaga ija barangay hall, asaan ka nga ag-duty ita. Ay, unan niya. Ay, kunak no nagsublin. Mas daawak. No apay nga men, asaan ka maka-duty. Napsuga nga, Rod. No nabsog ka, rumbang kumangarod, nagagot ka nga ag-duty. Kaya't ko nga, Rod, ti maturog. Mayat ti maturog, tanabsuga. Kasano da ito yun ba daw? Awanan danom ti irigasyon. Saan tayon ang makatalawn? Dayta nga ron, ti panpanunutay, tuya. Ingka man kit di damagan kin ni Kapitan. Nonya ti aramidin tayo abo marangay. Talaga mapanakin kwa na. Narigat no saan tayo ang makatalawn ba daw? Ay, kit mo na, mabisinan tayon. Anya ngay nga tati maibaga ni Kapitan. Arumbang nga aramidin tayo. Kwaraw, adda ni Uncle Mau, di ta barangay haul. Ada, Umayak man, nagpatulaw. shh, hindi mo pigsaan ti agsaw. Taapay, Makariing ni Uncle Kao. ay nakaturag. Nabannog nga main. Nay, nakabanugan na nga eh. Nabannog ang nagungungangit kan nagkuskusilap. Anya, Uray nga mindag iti alutiit. Kas kadakutaon kat kusilapan na. ay naskin nakasaritak. Importante, dahito ibagakin kwa na, kwaraw. Arog! Abay, Uncle. Masino din ang tagarela kay amang mga kudita? Siyak, paray. Papanawom na taga-tagarela kay. Unang Uncle. Tataba daw. Pumanaw ka kanaw. Umayak agpatulong kin kwa na. Taiso ti Kapitan. Madi nga rod timud na. Iso pumanaw ka pailaan. Ay isa na mabalay. Diyak mabaling nga ipabigat da ito eh. Saan nga rod ama balain? Ay ipastragan nakman, tagsarita kami. Nagpilit ba't asumrat ni tataba daw, Uncle. Anyat masapul mo aya. Umayak agpatulaw. Tanay, awanan ti danom ti irigasyon paray. Ay, awan ti maitulong ko. Apay tawan, sikat ti Kapitan. Awan garot maitulong ko. Ah, kasta ah. Haguray man. Ayan nan. Nay, kanya ti birbiro kam di tabulsam tataba daw. Jay man walit kaw. Ada di tabulsam di talikod. Ay win gaya. Adu kay ti karga na da ito'y akwarta. Ha? Ay, talaga nga do ti kwarta na. Ay, Daytoy. Saglilimagasot dito'y abanda. wow. Dito'y mutbanger. Sagsasangaribaw. Ay, Kita talaga nga do, wow. Ay, mayat ah! Kita niyang kilmo warab. Ah. Ay, agkat katawa mo tin Uncle Kao. Way, Mayat ah. nakamisuot lang itay. Kan nagsasadot nga agtrabaho. Hindi nakita na nagito'y adu akwarta. Nagkatawan. Oy, Uncle, masubraman ang ti agkatawan. Una na siguro. Ikak iti kwarta. Di na ikat! Impakitak lang ti kwarta. Tapno kasarita nak, pare. Ha? Ang saan ka nga ikan? Da ah. Trabaho matumulong kada kami akabaranggayan, pare. Saan Ha? kit nga regalwan da ka nga umuna sa katumulong? Ay, Kapitan!
sinapataam dayta at trabahom. Iso nga aramidam ti umno. Asana naskan nga adda ited da arigalo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.